سلام تماشابینان گرامی، شوکت محمد با شما هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. تاجیکستان نتوانسته است مقداری لازمی محصولات نفتی را از روسیه با شرط‌های امتیازناک و بدون باج گمرکی وارد کند. تعداد کارخانه‌های زیان‌آور و مفلس در تاجیکستان افزایش یافته است. اوکراین از امریکا 150 مشک زدی تانکії جاولین و تجهیزات دیگری مهم برای این مشک‌ها را خریداری می‌کند. روسیه برای صادرات محصولات نفتی به تاجیکستان قاعده‌های نو جاری می‌کند. این مسئله همین ماه اکتبر سال روان در دوم دولتی روسیه بررسی خواهد شد. در این باره پارلمانتسکای گازیتا نشریه پارلمانی روسیه خبر داده نوشته است لایحه قانون درباره تصویب پروتکل میان حکومت روسیه و تاجیکستان در سمت همکاری در بخش صادرات محصولات نفتی از طرف دوم دولتی روسیه بررسی خواهد شد. سازشنامه درباره صادرات با امتیاز محصولات نفتی به تاجیکستان ماه فوریه سال 2013 به امضا رسیده بود. تغییر علاوه ها به شرطنامه مذکور 17 اپریل سال 2019 وارد کرده شده بود. طبق سند مذکور حجم انتقال محصولات نفتی که طریق امتیاز به تاجیکستان وارد می شود معین می گردد. کشور روسیه سالانه تا 1 میلیون تن محصولات نفتی را بی گرفتن باج گمرکی در اختیار تاجیکستان می گذارد. در این سازشنامه گفته شده است که تاجیکستان حق ندارد این مقدار محصولات نفتی بی باج گمرکی را به کشور سوم از جمله به افغانستان انتقال دهد. وگرنه مسکو اجرای این سازشنامه را یک جانبه قطع خواهد کرد. تغییر علاوه های نوبتی در سند مذکور مهلت و پیشنهاد بازخواند موقتی یا پوره سند گمرکی را معین می نماید. اینچنین سند مذکور پرداخت نهایی را در صورت انجام یافتن مهلت که در پروتکل ذکر شده است نشان می دهد. طور خبرگزاری ریگنوم می نویسد در سال 2018 تاجیکستان حتی 50% از این 1 میلیون تن را نتوانسته است از روسیه به تاجیکستان وارد کند. طبق آمار سال 2018 تاجیکستان تقریباً 500,000 تن محصولات نفتی وارد کرده است که 90% آن از روسیه است. در نیم سال اول سال جاری باشد بنا به گزارش خبرگزاری از پلوس با شمول واردات از دیگر کشورها به تاجیکستان همگی 239,000 تن محصولات نفتی وارد شده است. این هم در حالی است که طبق شرط‌های سازشنامه بین تاجیکستان و روسیه اگر تاجیکستان حجم محصولات امتیازناک نفتی برای سال جاری معین شده را وارد کردن نتواند، واردات محصولات نفتی با شرط‌های امتیازناک از روسیه میتواند کاهش یابد. طبق آمارهایی که گویا که در تاجیکستان در سال 2018 500,000 تن مواد نفتی به تاجیکستان وارد شده است کاملا دروغ است، چون من به واسطه خودم در این بازار کار کرده هستم و طلبات بازار رو میدونم. ما طبق آماری که ما سال 2011 داشتیم این واردات مواد نفتی از 950,000 تن تا 1 میلیون تن را تشکیل میکرد که در سال 2011 عدد автомашина ها در تاجیکستان این 1,600,000 را تشکیل میکند، ولی در سال 2018 عدد автомашина ها در تاجیکستان 2,350,000 عدد автомашина را تشکیل میکند که این 750,000 عدد автомашина از سال 2011 بیشتر است. این خودش نشان میدهد که طلبات مواد سوژواری که در سال 2011 950,000 تا 1 میلیون بود با این عدد автомашина هایی که اضافه شده اند این البته تخمینا امروز طلبات مواد سوژواری در تاجیکستان 1,200,000 تا 1,300,000 تن است. اصلا در بازار سوزشواری تاجیکستان 4 بازیگری اصلی وجود دارد. یکی یعنی که این
газпромнефти тоҷикистон аст ва ин ширкати фароз аст ва ин ширкати тахмина раҳмонов аст, ширкати ҳасан асадуллозода. яъне ки дар ин ҷо се бозингари асосие ки ба воридоти қочоқ машғул ҳастанд, ин се нафар ҳастанд ва он чизе ки газпромнефт ворид мекунад ба тоҷикистон, онҳо ҳама тибқи қонун ва тибқи он муқарраротҳо ҳама дар тоҷикистон ба расмият ба гумрукӣ дароварда мешавад. маводҳои сузишворӣ ки Шамсулло Соибов домоди раиси ҷумҳур ворид мекунад, инҳо аслан ба қаламрави тоҷикистон ҳамчун қочоқ ворид карда мешаванд. ва дигарам дар ин ҷо бозори ғайр аз ин ҷо бозори воридоти сузишвории авиатсионӣ вуҷуд дорад ки ин ба ҳасан асадуллозода тааллуқ дорад ва ин сузишворӣ низ ба тоҷикистон ғайриқонунӣ ворид карда мешавад, бидуни пардохтҳои гумрукӣ ва бидуни дигар молиётҳо ба тоҷикистон оварда мешавад ва онҳо савдо карда мешаванд. ва дар ин ҷо низ духтари эмомалӣ раҳмон, тахмина раҳмонов ҳам ба воридоти сузишвории авиатсионӣ машғул аст. ва дар ин ҷо ҳам низ ин чизое ки ворид мешаванд, онҳо комилан аз пардохтҳо ҳама гуна озод карда мешаванд. бубинед, дар ин мушкилоте ки шумо қайд кардед дар соли 2013 ва 14 ба вуҷуд омада буд ва яке аз ҷанҷолҳое ки байни мақомоти Русия ва Тоҷикистон дар ҳамин маврид шуда буда ки пушти пардаҳои дипломатии ин ҷанҷолҳо махфӣ монёд то андозае дар расонаҳо баромад. сабаби аслии ин ҳамин буд ки ин чун Афғонистон дорои чунин имтиёзҳо набуд, барои фурӯхтан ва аз Афғонистон як пули зиёдтар гирифтан маблағ ин корро мекарданд ки ин як миллион тоннае ки худи Русия ҷудо карда барои Тоҷикистон, ина пурра мекарданд ва имрӯзҳо низ ин як тонна қариб 1 миллион тонна пурра мешавад, вале ин 1 миллион тоннае ки ба Тоҷикистон меояд, аслан ин аз тариқи ғайриқонунӣ ба Тоҷикистон ворид карда мешавад. аслан онҷо гуфтагӣ аст ки 90% маводи сузишворӣ, маводи нафтӣ аз Русия ворид карда мешавад. ин комилан ин иттилоъ нодуруст аст, чун бештар аз 60% аз Русия ворид мешавад, бештар аз 30% то 35% аз Қазоқистон, 5 то 10% аз Ӯзбекистон ва аз кишвари дигари мо аз Туркменистон ворид карда мешавад ки дар маҷмӯъ 100%-ро ташкил мекунад. با همین حال با وجود آن که تاجیکستان محصولات‌های نفتی را با شرط‌های امتیازناک بدون باج گمرکی وارد می‌کند، مردم از گرانی نرخ بنزین و خدمت‌رسانی‌های حمل و نقل زمینی و فضایی شکایت دارند. نرخ بلیط هواپیما از تاجیکستان به شهرهای روسیه 2 برابر نرخ بلیط کشورهای همسایه است. اکنون چند خبر و رویدادهای دیگر را در گزارش همکارم عایشه محمدی بشنوید. камол мадумаров, ангурпарвари шинохтаи кишвар ки боғи ангураш яке аз асоситарин манобеъи ифтихори раисҷумҳури тоҷикистон буд, субҳи имрӯз 4 октябр дар синни 80-солагӣ аз олам даргузашт. боғи ангурии мадумаров ҳамеша чун дастоварди тоҷикистон ба меҳмонҳои хориҷӣ, ҳатто раисҷумҳурҳо намоиш дода мешуд. худи эмомалӣ раҳмон ҳамтоёни хориҷиашро ба ин боғ мебурд ва бо ифтихор онро тамошо медод. бори охир сафари меҳмононе ки ба маъракаи ифтитоҳии чархаи дуюми роғун ба тоҷикистон омада буданд, ба ин боғ расонаӣ шуд. бинобар танҳо ба ин боғ бурдани меҳмонони хориҷӣ бархе аз корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ онро дастоварди асосии тоҷикистон дар даврони истиқлолият унвон карда буданд. тибқи иттилои дафтари матбуотии раисҷумҳур, эмомалӣ раҳмон бо писари калонии марҳум телефонӣ дар тамос шуда, бо изҳори ҳамдардии амиқ ба аҳли хонаводаи шодравон ва наздикону пайвандон аз даргоҳи худованди мутаол сабри ҷамил хостааст.
изҳори ҳамдардии эмомалӣ раҳмон ба мусибати шаҳрвандони кишвар аст аз нодиртарин падидаҳоест ки бисёр кам дида мешавад. дафтари матбуотии раисҷумҳур ҳамчунин навиштааст: камол мадумаров дар давоми умри бобаракати худ барои рушди соҳаи кишоварзии мамлакат ба хусус боғдорию ангурпарварӣ саҳми босазо гузошта, таҷрибаву малакаи худро барои пешрафт ва ободии диёри хеш сарф кардааст. дафтари намояндагии бонки рушд ва бозсозии Аврупо дар Тоҷикистон гузориш дод, ки ба маблағи 8 миллион евро барои бозсозии хатҳои автобусҳои барқӣ дар пойтахти кишвар ихтисос додааст. тибқи манбаи гузориш, ин маблағ барои барқарории тирҳои барқ, симҳо, кобелҳо ва истгоҳҳои барқӣ ба хотири хубтар кардани фаъолияти автобусҳои барқӣ дар шаҳри Душанбе сарф хоҳад шуд. мақомоти ҳукумати Тоҷикистон мегӯянд, ки дар пойтахти кишвар 7 хат сайри ҳаракати автобусҳои барқӣ фаъол аст, ки ҳамасола беш аз 11 миллион мусофир аз хадамоти ин васоили нақлия истифода мекунанд. аммо ба далели кӯҳна ва фарсуда шудани таҷҳизоти хатҳои ҳаракати автобусҳои барқӣ дар шаҳри Душанбе акнун зарурати бозсозӣ пеш омадааст, ки бо кӯмаки молии Бонки рушд ва бозсозии Аврупо анҷом хоҳад шуд. дар шаҳри Душанбе 800 000 нафар сукунат доранд, ки теъдоди зиёде аз онон ба далели арзон будани нархи хадамоти автобусҳои барқӣ аз ин васоили нақлиёти умумӣ истифода мекунанд. Украина аз Амрико 150 мушаки зидди тонкии Javelin ва таҷҳизоти дигари муҳим барои ин мушакҳоро харидорӣ мекунад. дар ин бора вазорати мудофиаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рӯзи панҷшанбе хабар дода навишт, ки мушакҳо ва таҷҳизоти муҳим барои онҳо бештар аз 39 миллион доллар арзиш доранд. ин дуввумин маҷмӯи мушакҳои Javelin аст, ки ба Украина фурӯхта мешавад. соли гузашта Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба Украина 200 мушак ва 37 маҷмӯаи партобкунанда ирсол карда буд. дар гуфтугӯи телефонии президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Дональд Трамп дар таърихи 25 июли соли ҷорӣ бо ҳамтои украинияш Владимир Зеленский маҳз ҳамин навъи мушак баррасӣ шуда буд. он гуфтугӯ боис гардид, ки Конгресси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико масъалаи эъломи нобоварӣ ба Трампро ба муҳокима бигиранд. ба гуфтугӯи мазкур Зеленский изҳор дошт: Украина ба интиқоли минбаъдаи аслиҳа аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико умедвор аст. Трамп дар посух аз Зеленский хостори кӯмак шуд ва дархост кард, ки фаъолияти писари мухолифи сиёсияш Ҷо Байден дар Украина тафтиш шавад. демократҳои Конгресс ба хулоса расиданд, ки Трамп ба президенти Украина бадин тартиб бо ҳадафи зиён расонидан ба шаҳрванди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико фишор овардааст. аммо Трамп инро рад мекунад. теъдоди корхонаҳои зиёновару муфлис дар Тоҷикистон афзоиш ёфтааст. 3/1 корхонаҳои Тоҷикистон ё аз андоз қарздор ҳастанд, ё дар ҳолати муфлисӣ қарор дорад. дар ин миён ширкати давлатии барқи тоҷик ва идораи интиқоли гази Тоҷикистон аз қарздортарин ширкатҳои давлатие ҳастанд, ки бо вуҷуди дарёфти кӯмакҳои калони молӣ ҳанӯз ҳам натавонистанд қарзи худро пардохт кунанд. гуфта мешавад, 97% аз кулли маблағи қарзи корхонаҳои давлатӣ ин қарзи ширкати давлатии барқи тоҷик аст ва дар вазъи ногувори иқтисодӣ қарор дорад. ба гуфтаи мақомоти вазорати молияи Тоҷикистон, қарзи молии ширкати давлатии барқи тоҷик аввалҳои имсол 22 миллиарду 900 миллион сомонӣ эълом шуда буд, ки қарздортарин ширкат дар Тоҷикистон аст. ҳамчунин беш аз 17% корхонаҳои саноати табдилӣ, 16% тиҷорӣ, 14% сохтмон ва наздик ба 7% дар бахшҳои ҳамлу нақл, мухобирот ва анборбандӣ зиёновар аст. ҳаҷми умумии қарзи корхонаҳо, марказҳои тавлидӣ ва саноатӣ дар оғози 6-моҳаи дуввуми соли равон ба 60 миллиарду 856 миллион сомонӣ, муодили 6 миллиарду 300 миллион доллар расидааст. аз сӯи дигар, вазорати саноат ва технологияҳои навини Тоҷикистон эълом кардааст, ки таи 6 моҳи нахусти соли равон дар кишвар 146 корхона ва коргоҳи нав ифтитоҳ шуда, 180 маркази тавлидӣ аз кор мондааст. дар ҳамин ҳол расонаҳои хабарии давлатии Тоҷикистон ҳамвора аз пешравии истеҳсолот ва иқтисодиёт гузориш медиҳанд.
اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه های دیگری ما را در شبکه های اجتماعی و پایگاه پیام.net پیگیری کنید. هر خبر و رویداد را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. لطفاً مشتری شدن به کانال یوتیوب ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. پخش توگمه معقول شده را نیز لطفاً دریغ ندارید و همچنین پخش توگمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال با خبر شوید. در پناه الله باشید. خیر تا هفته دیگر.